алейкум, дӯстони азиз. Хонаи турко ифтор омадем. Ифтор файродмон кардан. Дастархони ифторшон. Инаи сарма, инаи чӣ köfte, инаи наш ичли köfte, обычный салато хай, салёный, и янамуд салат меган, йогурт қатия. Ино хеле ширини пирини намемонанд. Аввал авқотошона шӯрборо мехӯранд, салато, баъдан алоҳида қатъи чойи ширинӣ мемонанд. Якумда шӯрбо мекашанд, баъди вай уже рафтаро дига албот дорад. Дуюмда оши сурхӣ, даболош гошт, морғ, картошка. Баъди ифтор бо чойнӯшӣ мекунанд. Дар бари чой ана хеле кадаиф татлыс мегӯянд, ширинӣ, донагӣ, ами чипси, чойнӯшида.